John Mahama kwasi empanyi tutuafo ena Ghana police me ba be ye omo adwuma ne no omo pa ma chew se da bi omo ni mu hwe eye order from above say John Mahama say ono ade tutuafo oba ami abebo MPP fo ne electoral commission fo no ma wi aba no ama NDC ni enu nti police ni gina office ka ne yeti obi konso police ni gina oni yeti obi ehwene ai Kevin Taylor Jimmy na otia brochira mfaso obi ani ni so a broni pieto no ohoro kwasi empanyi na friend bulldog no. And ever since your abridgment of by election, chaos no happen, you know. Enipa Ghana for na etwe no kwaso o metre na adwen obeka se na afa ho the almighty Twene Jonas, the king of all woman. At this moment Twene Jonas reaction aba obetre na adwen ewo ho na IGP Yohunu onyina ye John Mahama onyina ye Jena na wonyina ye ko munyina nya mesko sami jamfie nya mesko sound dodge anya mesko okuze to black wa nya mesko Malik Basentale wonya mesko na face no bulldog enya mesko bulldog abe kan se be efa American visa na Donald Trump abane no betrem say Twene Jonas e kan hu bi ana American president abane Ghana for bulldog enya mesko Twene Jonas abi address issue no aha Penyah block media mesro say any dim obe like video no other my subscribe button na be keep notification confidence update na be kire wa adwen dia ma me e wo comment section mesro so basma no she no for so enya bi ahwe it turns out with the visa no Ghana was the first person to take this action. Ghana agent kind the ban to America from Ghana hanum as say omuba obetime dia bosime miansape say na omo ya mo visa na timo mo 5 years staying permit so obetime 5 years oba obetime ba no akosa until 5 years and so say papers no yet so e be do 3 months enwati ene Africa president Ghana for say mo be dem just mu ni nyansa so ene me so no patimo so mo visa so from 5 years na mam 5 years visa no me mam bi mam 3 months pe ene Ghana didn't can start here and America ever retaliate here. You see, Ghana for Muko school American after 3 months, bad. Jesus have be papers for no asako. Don't mean stay on the there. After 3 months, the about that will not be incredible for now. Emma because of issue with Kwana. A month when be asked to relocate, be more dangerous because and you're nice. What I say, it's a 3 months be out of the papers. There be any advance at age. Issue by no bulldog. I got United Showbiz, so I can say, oh, you just say the mountain to my because. On America ho why overstay ana de be on crasem ana glass nko minina Trump ehu bi edi bulldog ebe fire Twene Jonas said the Twene Jonas ka ewo America ho no eka hu bi kra na Trump cause eye Trump ahometi eye Trump time minina ka hu bi ana Trump e de ban ato Ghana force mi wa eye ensem Mahama ene Trump e clash eye ene de ablakwa eye ene ma de this particular ban e buy Twene Jonas abedress na face no Ablakeman of constituency one on say by election. E by election one. Enipa no be head up omo tribo pose omo ba. Any the foreign penny for the nipa buys o melpo Hawa Koomson. Enko se basa e wo ho no. E ma say at the end of the day no, yenza Hawa Koomson de kanyam yan fafia kan nipa bi engan kofi no e bu no kun no. Why are they doing that? I'm an MPP National Deputy Organizer. Omo Ekobo no. As me buy no, just say any the penny be no amate se wakasa
what condemn this particular incident obia a defend na enso na etwagun ana Twene Jonas abambi na oba endo afan school bia fireman ni gumbi ne de obebobi bulldog agene de Mahama agene de semjemfi agene de samjo agene de abrak obia agene de baso anu a share ti say de bia moye no wo map na na ebie no na akwana ni ti se kraman no dear friend ai bulldog no kwasi ampanyi na friend bulldog no matisi yase o mama no platform ai YouTube for man sua nyansa wo kwa me despite no wo sisa nkwasi afo kogu ono mo kama sema unim se den amba be ka kire me enti ase wo ka kire om se o munya amasem kan because me no me nya mafu na me na mo me ne ye me be ka no kure na mkom ba bi nti wo sisa nkwasi afo kogu TV no so a wo kwa me despite wa hweye no ansua nyansa no antu omofo na ma mo te work kan kwase ma me ba be fire wo bulldog wanim se kraman bulldog wanim se de kraman yini wanim se de kraman yini odo kwase akotena TV no so say me ye glass nko antina Trump wa bande America visa me why wonim de anti Trump bande America visa pa wonim na me catch us every na me chele o me powerful beast no unim de anti Trump abande America visa pa unim say enye overstay bia hu edwo mama kwase ampanyi na kodi Trump atem unyina munim ma be ka kire mo abeka kire mo say Trump catch there we are seeing nyina say bombo di akoto country num no abeka se afa hu bia no obey the punishment kesi a greater punishment ka ko pesa video no correct kama Trump ko bambo aranos aranian kuro no di asem no be kan o se country a obeba be ka bibia no greater punishment and no de be ma wo enna okuja tabra kwakwase mpanyina ni tiri ho se de abenkwan a yede enwa akogum no sa kwase mpanyina no so koye no eno atena wama ai Kevin Taylor Jimmy na otia brochira mfaso obi ani ni so a broni pieto no ohoro bi broni aberewa ma no twom ko school no ena Kevin Taylor aboa na ka kire akujeto abra kwase onko shut down Washington embassy ena ewo se hu se ma Jimmy na muguo no Ghana ni ba Ghana onko je visa ne ba Ghana o de passport Ghana passport na no ano de ba enti se oti America na do kwase ya se we okujeto abra kwanti wagimi we foreign minister enti wagimi nti wakwa yeden akwa shut down Washington embassy afesu wa Ghana only single entry to Ghana enti a kire se America o punish America for because America ni nko na beje visa free America aba Ghana ni bia o Ghana passport no anso ba ohia visa bia enti why be treat America for bad no mo so respond say see a Ghana ni bia o beba school ha no punishment dey near the man no o remember akwa wontimi nko bio oba eno anu no this was be apply for because ma Jimmy say mo dwene ansa na ma make decision say who decide say ankwase ya decision America be respond omo nsuro mu afiafia mu go afuo mu enti we se man obi free America ma ukrom multiple times na so no so say untrim free Ghana mani krom multiple times oba obe deport wa e dey bio kwasia mu ko bobo bidi on kwasiafo Trump no yam ne omo ne na mantam anya omo ane ka chem se John Mahama nkodi omo atema ka omo pe Ghana fo asem ka omo ne any problem omo ane ka kire me omo ami ni Trump ne temantam Jimmy di pa no kwasia mpanyi nti se John Mahama nyansa be no no wa ono kwa akokire de eburoni nye on na meche no nipa no ama na e clear o wiase nyina o Putin kura akokan bia nko be panish omo wadia sa na South Korea akokan bi obi ayedi na o de wa Jimmy nti wo de Jimmy akotena se onim nyansa se o de bomb koto nkramofo no ye kwasia wo kokasa na nipa no de punishment na ba mo fa mu Jimmy nto o nim nyansa ma obi amomidi o kwasia nyame na mera ne Ghana no na Trump bu abefume okuja tabra kwatiti social media edi America senator for atem no bisa say menam coach fa ne phone typo atemni die no ma mu dabi udi o matema mu so be kire mu say o mu e powerful chem ye me go aja say enti manya post back on control post amanya America New York nko aso say Ghana ni na times 2 California be say dia kan Ghana bom 8
ntontura post amanya mo mre mo ase na Jimmy nkoa ena mudi o matem na mo sisa sanctions wa mo na mo di mu Jimmy bebre mu Twene Jonas eno na mo ye glass nkoa ntina ai Trump si o ma obi ama America mu ni twasere mako de despite ever kuchi also fire them o ma Jimmy yeah me fire mo wo de ya despite nsu yansa na mo ankwasiafo betenatena wo be Jimmy ame wo Jimmy out TV no me aba bu presenters ne guo no me mpe Jimmy o John Mahama kwasi empanyina tuturafo ena Ghana police me ba be yo mu adwuma nene no mo pa ma chew se da bi o mu ni mu hwe eye order from above say John Mahama say ono ade tuturafo ba ami ababu MPP fo ne electoral commission fo no ma wi aba no ama NDC ni enu nti police ni gina o physical ni eti obi konso police ni gina o ni eti obi ehwene police ni yeto aba Ghana constitution no checkpoint police checkpoint no obi a ode ne pebetra point ni bi so mbon toku no ana mo chine ko prison enti se enye order na me police for ne se enye order na ka we simple job ko mbe bom nyina to aku mo but order nti they can't do anything because mo instruction free John Mahama aboa no enti se John Mahama aboa no ne Yohunu say munya ne me bullet commission police ni no ono ne hwan no akoka se me kwachi omo ti emecho no enti John Mahama kwase na ese kuro na udi ujimi ametena ze ena Twene Jonas no ena oye glass nkoa no ena ama ona okuja to abra kwase no so nam na oda da nkofo te Twene Jonas ntina ye bre aboa uni twase ro ati jimi wo okuja to abra kwa akotra ma bia nkoka glass nkoa biu ena otie brochi ompa adwuma nyame me da high quality performance high performance game aboa heavy na muni we MTM division mu powerhouse odwan Ghana fo na ase o ma sore koye adwuma no bisa se Toyota Corolla kra no ana Toyota Highlander common Toyota mpo no o mo de bosia na eto me I buy everything cash bisa kemtela kwasia no a ono na kire mu de amonya no bisa nse wote buroni abere wa fie no horo pito me meteme a me mansion mu adwe I got any and everything. You cash uncountable number of luxury cars. What you say? We premium high quality BMW. What you say? What you say? I make millions of dollars every single week. Ujang. Ghana ni bi anywhere. Ono ba wi ase. Out krum ha. Oh, $1 million credit in account. You countless number of millions of dollars to my account. Maybe I talk cars. Maybe I tutofi na with them. Jimmy menya aboa ti se Kevin Taylor oba be so mtwe no dabi me fa broni banam kodi ni wian maja no ko ni baabi nya ono na ebe che me de menye tie de me chon Jimmy America man panyin kura suro me anu ntira me kokko bi so mo se die ntino mo sanction Ghana o mo se John Mahama kodi o matem na John Mahama ne minister na ayeden asanction America se mo magana enti so mo made am so be sanction mo bi simple Jimmy enti okuja to abrakwa no anko Washington wo se makwa akoyi nkofu adi ma suspend bibia ma yese no di Jimmy oto ne boase enu anko ye nkwase statement ame ya announcement say Ghana ye one single entry nka Americans don't responded with the same rules and America responding with the same rules na fe America deport Ghana for more green card e di entina wo blame me your government apoa me your government I didn't know who blame me because I did obey America be on respond. Yes, so sad and fact. A simple fact. A fact, simple fact. Oh no, croquetikiti, oh no, we are tente who and you now baby chess or your bear machina. O quasia, we fi more on fast one come by your baby trumumu by how many months ye, much near trumumu and cramma stupid people. Ever kuchi ba meanwhile your mom I buy Trump buy as a day na no twam John Mahama nkwase yampanyin onu okuja to black one Sam George Agyimifuo mo nam de hunu ne ye ba akufu adu di ne trum ye akufu adu mpese obetwa trum ye ba ya ebetwa trum ye ba ebetwa trum mo amokoye mo amolo ama Ghana fo nyina nim se mo nim nyansanti ever kuchi o say NDC have disgraced you after all the support you gave them. They fail you and chese me dwuno mo amentiase the first don bopa come Kevin Taylor boani say o me dada nkofu so be deport me na eno na ma mi so mo ya mwache ni ba bia abra anya me na nya me anka mutimi mapawada anya me a ka mutimi mapawada and sada na mu so mo ya mwa na am sisa nkofu so ma Jimmy dia am de mo kofie and am ha me say Ibrahim Mahama gold board sisi John Mahama wi ade amano no enya adwuma
say Ibrahim Mahama NDC co-opposition na gold board or be claim ownership a member pa mo bi akuku no simple mumfa nhye mutirim se mo pese Ibrahim Mahama ni wu a munwia Ghana japade ma no obewu ntimu nima mun kofi a mumfa nsiwo o mewia japade bia sa na kofuado o ko wantimi awia cocoa board sa na munsu munwia gold board no eye fact jama mu kasi ye jimi mo buy be bia djuma mo buy mu disikani nyina to tokas common teacher for common nurse for sika mu ntimi ntua na kwasia untimi ntua nurse untimi ntua teacher for na okodi Trump atem nya aboa kwasia Trump immigrant for create mo ka okroma immigrant foreigners ye deport o mu nyina isa mo musika didi na would Jimmy akwotena okodi o matem amane ye punish Ghana for deport Ghana for ye den reject Ghana for bi okura 5-10 years visa cry yes ye money me uram because we can be America because of John Mama Agyimifuo first and so na say wo green card holder kura ultimate call Ghana no abata ma ope oba within 6 months betimi akwa ababa de o first unya 5 years visa obetimi akwa ababa de o unya 10 years visa so kuja to abra kwa ne John Mama Agyimifuo no ma ya na Trump buafu a na mu di Jimmy kobo mi din o kwasia Trump no me yesi mi nkobisa no o se John Mahama wa momi din ho me kobisa no se John Mahama kodi na tem enti e so responde and na John Mahama bandi America o so be bandi America o be bandi Ghana simple truth what I say enya me kura enya o mukura ne ka kire me a enya o mukura ne e ka kire me anka na me nim se e fe John Mahama kura de ne kwasia bandi America for visa se o mo mewura Ghana na o mo mewura no kwasia o de o mo mewura ne krom o ma America ni mewura Ghana no o de o ma Ghana ni mewura America adiyan wajim. Of course, you know where we are. We are in the greatest city of all time, New York City, baby. Glass and one. I mean, Shabroni. And he said, "Oh, beye. Oh, betina ona oni asembi aka. Enkobo midi. Enkobo midi say Twene Jonas ntini ye bande Ghana. Esa obitu a onim se majimi because enyame na me run Ghana no John Mahama tipase na run me na me run Ghana na nka nkwasiafo na John Mahama ne Yohunu smom se omu nkobo Hawa Koomson no nka me ma police won bo mu nyina tuoku omu me anka me ma police won bo mu nyina tuoku omu wa nwuni atam de akura prison because ye to aba obi a ne right say okoko wuram ekokobu obi wo ho me anka my police one bomb to me be police one said the entina man ko omo say Yohunu ene Mahama say ye nya omo no omo message box no anti nkwasia de omo koye no na NDC fo na amunyina magimi amuni twa asere mako a muni mu jimi abetena say oh Hawa Koomson the same thing omo aye be bom entina mo nso makobo omo a se saade a ene amuni MPP difference be no the same Jimmy na MPP Jimmy yes ye mpom timaba na ye nim se mo ba besua nyansa ye to aba electoral commission is safe because Ghana police will home protect you. Opposition leader is safe because Ghana police will home protect you. And our power so is safe because Ghana police will protect you. But say ya chichiro man police for gina ho ni ahwe na nipa bone fo aba be bu minister na MP na electoral commission fo San kwasi aman no sa leader no odi animu na o strategy I would for so momra no sa leader no be kofie mami ya to tiamo because my Jimmy too much because yent na ona kwasi afo mu afiafi mu mema ntoko nsi oman no because sa Hawa Koomson no o bodyguard o no police o mo guide no and no si okay munku nkwasi afo ya eba ya what you say enka nipa moje be hwe agu ono nya asem ketwa and no mo kwasi abetena no amia pepper spray kwasi everybody has right to defend themselves one kwa attack na kwa amia pepper spray no everybody has right to defend themselves Medina way baba attack me to kura me am de be bokum and I say kura me am de be war I have to defend myself
simple ntimu ya mwa kwasia ogina ne baabi wa nkɔ ne so sɛ ɔkɔ akɔbɔ na ko mia spray ni mu so a simple fact o nipa kura o kwa akɔte ahwe a automatically wa dwen kura e kyerɛ sɛ fa wonsa automatically wonsa esi from defend the body no nipa desani no saa ne nyame aye nti no matter who you are bibia eba o so bia sɛ utimi defend ho nti ono no pepper spray ne kura ne ntia sɛ yetu okura nke bi otobo nipa no next time ne yetu aba mfa kwase ya nkɔ sɛ politician bi asoma sɛ koko jimi ntina wokɔ nti sɛ ma jimi a mo yɛ tuturafo ɛyɛ wudifo a mo bɛkɔ fie me mfa ho sɛ tani akoku tani ana tani akobo tani ɛyɛ nkwase asɛm yetu aba MPP ni nyina o CPP ni nyina o what I say YPP ni nyina o wa lose wa win ya fe na yɛ nkɔbo letter commission for ni yɛmfa box from na ni yɛ declare ho winner saa jimi sɛm no ɛno na bi na akofo ado ya na mempɛ no ntima ba na mo nso ma jimi mo yɛ the same thing na me begina abɛhwɛ manim sɛ mo yɛ NDC fo nkwasiafo ntimo de yɛ nkasɛyɛ da bi ma jimi mo yɛ moa stupid people ɛnyɛ saa ne ebu aman ntimo ma ne clear sɛ Mahama kwase mpanyini no ɔno na ama America ɛyɛ dan bande Ghana fo ɛnyɛ me nruli Ghana ɛna me nkɔ hyehyɛ mmra wɔ Washington hɔ ɛyɛ Mahama kwase ane ne okuja to abra kwankwase afo mienu ɛna kɔ hyehyɛ mmra gu America fo so ɛna America fo so respond mmra no simple truth osi ont Ghana obi kwaje visa ɔyɛ single entry to Ghana. No one so a single entry from Ghana to US. At the end of your problem, what Jimmy? I said, who's a brony by responding? The same way that your mama the bomb will never to America and America the bomb by Ghana. Simple. And as simple as ABCU. And a simple truth. And Timuko Jimina fe, Muko Jimina mono, punishment, ba mo bia ko bo midi o se Twene Jonas kwasia me na Americano, na me na manse na puno wa hawo. Anse ye to abatu no amo akwasa abani na me na ma de me glass nko ba ka akore 2019 na Trump na ema mpanyin am de glass nko na mu odwan enti me problem ma Trump me ko ni wo fie me ne picture kra da social media me nye problem ma no otima kire he ya so o hia me kwaje coffee da bia ne nkra ne hia me en anopa ikura boys om ko deport immigrant foi me ne om nyina na enom coffee wa ice for no border petrol for many of nyina na enom coffee wa omwie no mchacha me no nyina omko na metena me powerful empower no mkoye check me business me koye money moves kakra na afina me say ma me fire nkwase afon because obi wa Jimmy no akwaji bulldog Jimmy na di amani sika se o me twantro nti o na Twene Jonas ntina ba Trump abande Ghana visa kwase abra anya me na me control Ghana no enya kwase mpanyi ke ntela na ti oba dem no o kire m de munye ono America kro oba New York oba yira o hye abruche kura ase na Jimmy nko no oba na soma no oba na eche ndi onye obi se yiwani ase enya reme more life ntiro bia fire on ya so enti mesramo se ya ma usika se betwa ntro a o ba no betwa ntro nka hu se meba be responding with the truth Ghana ni bi onim nyansa bia nim se nyamena m control Ghana embassy ana nyamena m control Ghana I travel rules enyamna m control Mahama Agyimifuo ne okuja to abra kwankwasiafo ne control ti o makwa hihye nkwase amera gu America so na America so respond ya mudi Jimmy beble mu me ma Jimmy on o kwa hihye amera ma broni ya so so no so be hye bia ma Jimmy eye fact enti obi wabanya ba na o so wa Jimmy nti obi o wa America bia kwaje visa obe ma no 3 months pe na sa America for this year so mo so be ma Ghana ni 3 months pa e dey na problem no ade na problem ya me fault kwasiafo ana mu Jimmy na me gina be nkuma na nifa me na ma mu idea say mun ko kan kire America fo say on ba Ghana ba ko mun timi ma biu me na ka kire mu ma koye mun kwasia law e dia ko ma America fo na mu so respond ya ade na fa na me problem Agyimifuo Mashuma bulldog Jimmy so metna TV so o dey despite one nya Jimmy na o dey TV no mo
next time me baba be yeden baba be gina so me wo more secret he said the omdi Ibrahim Mahama secret brem da bia no me wo nso secret since I came tell a boy the Ibrahim Mahama ne John Mahama nkwasiafo mienu command sika say o meda dan kofo so be department every day omdi Ibrahim Mahama case brem sa na wo do Jimmy do TV ama mo no edi matem on omdi case be brem nso enti wo pasu anyansa ne je chime no na nyamram control Ghana enti kodi bone no omde hyeme a se mu se me no me control Ghana ti se police fuoi me na control Ghana nka ma ku NDC fuo na siso mba ho ni nyina me mo because police checkpoint no wa do pekotra no Ghana constitution kire se ye mo otuonku enti yanku am no kire se eye order from above because bisa police for no mkwekwetu gina gina ho ye dem fa so be na wo so saa na ebu o man ye to aba Ghana mra kire se obi any right apart from a electoral commission officer obi any right say o de ne pe ebeba be wura ho nipa kro no oba adase omuku no anase omo china kotum. That is the law of constitution. Until the police maintain peace during election. Until omo di an say make sure say electoral commission ni more recurrent. Omo make sure say NDC ni more renti. Omo make sure say MPP ni more renti. Omo make sure say CPP obi is safe. Until nipa bone for free baby ba police have to stop them. It's their job. Enti omo ntimi stop omo no omo say order from above see enya omo no omo mra enti order no one no wan yo no ne John Mahama enya me na ma order no nti say omo kobu enkofo baabi na me ti say obi di ni Jimmy abeta say Twene Jonas firés na police ni ntimi ntutu police ni ntimi nchi obi a na wa odu Jimmy be ka say me firés no de member be ye wo social media no so no wo ani kura anye bulldog woni twasere wasiem panyini wafono say de ye di utrum wafono a hyehyɛ te sɛ de edu trum Jimmy kwasiam panyini ohwɛ me amena muru Ghana Jimmy Toyomo ɛyɛ den ya me fort America wo overstay ɛnyɛ crime tie dia me kyerɛ no wo overstay ɛnyɛ crime odwan wo overstay ɛnyɛ crime utimi kokora ko extend the visa no ɛnyɛ crime ɛnyɛ enu nti na ɔmo yɛ den ɔma suspend ga ɔma bande yɛ ɛyɛ okugya to na kɔ bande ɔmo first ɛna ɔmo nso bande yɛ simple truth. Okuja to shut it down Washington no so e na mampanyini no ne office wo enti ombekọ akoka kire mampanyini no because ayedan ya America citizen bi wo ha ne papa be wo no ne papa e Ghana ni na ne papa be wo no wa ha enti one Ghana passport o ntime maji so akwaje visa enti okọ na ma restrict no na ne nsanka se ode ba ebe report ma America embassy enti America embassy no almost be start ya restrict Ghana. Sana tia simple truth Jimmy na ntwea mu wa hyehyɛ mra ma omo sɛ omo ma America bi omo Ghana bi o omo so sɛ omo ma America e de na problem adan ma Jimmy sa nipa no America ni bia ya wo no ha no oyetum nanim tize bidie tise wo fanim kura na ye wo no ha o ye citizen nti oba na deny na wa deny America privilege until I say Trump responding a fact. Until the fact any panic catchy, no, I will America passport no or a citizen. Oh, what the American say? And found say, oh, only Nana I quasibate I feature I'm in Nana ye di banchi boom and no about bruche or wari obin when your passport or a citizen Jimmy. And now I'm found say or the Greek card nearby and no buy and I know ya kwasiena me na nam Ghana o no aba nti say the pan order see a citizen to deny na what deny America privilege Jimmy Toyomo Jimmy to nti say America responding nti Ghana for na nam obebre no o me America for nti o mo ba na otiti o mo bada no mo report my ambassador no okromu a e so mo responding to Ghana a simple fact Jimmy my Jimmy no enti ya John Mahama kwasiam panyini okuja to abrakwa and na akọ Jimmy because omo shut it down enti Ghana for na e wo ho no obi wo every year bia so ba fie be the project or your American citizen because American passport okoye no okuja to a reject no enti wa reject no Trump be reject Ghana for so mama because sanete and say opa ma of American broche 20 years na fe no onya American passport no ba Ghana mampanyini nkoku no say Trump beku Ghana mampanyini simple truth
saa no momra ne tie nti emfa ho se na nipa ne Ghana ni nti animu kwasi badu oba ya okatwi ene ne nanam na hwan na onye obia na hwan dabi emfa mo ho man ti asia da bia bibini bebre owi ase as long as any panic American passport no why then why reject no why reject America for simple truth. Obviously 7 months yentu anese for ka odisikana man body akwa boxing nti nurse for no me anya hwe me mbeko position am de anyansafo a mba omo sise sika ne nkoma agrada na omo mfa de aka nkototo kamiri man kwasiafo se omo ten radio so ni atemo na omo mfa de aka nkobie TV maka ntela kwasia so ntena so ntwantro momo mepe obi a oba obeba betua nurse for ni teacher for what you say nyonye kwasia abrewa wawu awie no what me atam no $50 million de na kwa buchi se okosa abrewa yale o na teacher for ni nurse for betua mo kana Ghana ni yale obeko hospital waja nurse ame ahwe no wajiminti masese sika no de mama masa omfanye boxing na de aka masesa de tofie ma hyawofuo abra se jimi we na MPP for ya yempe omo nti yakofo maba no you have to change that kind of stupid mentality. There be my jiminti the same job na enam the same job no be ya yempe no eno ana moye na saa no ye de mu ko position why fault na sini na oto na untua ne ka no obeda akoto aba ma wo hwan na nkoka nye nzo nkoto aba ma wo na obeda akoto aba ma wo tie de meche no enti adan na wunya jimi na untua mka sika ne nya wo dia ye tua na no ye de ka gofo ko yi odi ultima double sika no odi ultimatum mu ji sika left and right sika no wahe mu di sika ne ye show off Sam George mu de to lezos akese Sami Jamfi $500,000 can or them Jimmy Kwa not the end mania film. Won, and you ye now quay on Quasia question Quasia law, Ego America assassin so. Now America respond we are more beyond Kobubo Midio. Mutia the American ye. Uba America soil now may make a stupid decision. And the soil. That's a soil no. Almost see okay, yes, you have responding with the same rules are the amaya. Then I have a problem. And a student, an Omoba international student in your mama and you could have to Abraka Jiminti or Munina have Trump among a reject or Mudientia because Omoba school now, Omuntimin come Crumbio, and Ointment now Crum as out to Zoberia school. And see a disqualify near for different country because Trump say, I almost Amaga America be who remember when one Untimin Samabu. Dientia because your mama Agyimifuo no and this amra na e buy into unim so Agyimia unim nyansa chen broni nim nyansa chen bam. Irajo mama e comment section. How you can have media.